جیگری سروک گشتی برز بایرام بازیل میوان میا او جیا لسروی خبات باخ فنکک بایرام دم باش. مرحبا روز باش. هم یکسر کمپانیای دست پی بکن هون بخوشی دناف ده جی دگرن بشک جوی کمپانیای نه و چوا بریوه بچه تو کار هاتیه پار وکرن پارتی جالین خواه مثلا اف نه پارتی و بچه رنگید ناوا و کار و خباتا کم کرنا امزیان ده جی بگرن. راستی عالیه روچونا کامپانیای او کار پلاتفرم زمان کردی و تورا زمان کردیه او هورگلیه وی و روچونا وی او ارگانیزت کن هینا ایرو نو دست پیکر جبوه که او پارو کرنا کار و کدن هین ما زلالتر نکریه چند ستان اگر دستورا و هوا تخوازم بیجم یعنی ایرو روزی که گرینگ بوند به من روزی که دیروکی بوند جبر کو جارا اوله کو کرد خودی زمان خودت کهون های زمان خود دبن هشیاری درباره زمان واندا پیدا بوه و هین نو کرد های هزا قوتا دولمندیا زمان کردی دبن و تشتی که باشه کو ایرو ام هاتنه به قوناغ دی کرد هم خودی زمان درد که بن هم جی زمان وک حالته که تکوشین بکارتینن لهمبر ایریشن داگر کریه لهمبر تالوکه لسر ملت کرد لهمبر ام بیجن آسیمیلاسیون و پشافتنا زمان کردی تشتی که بالکش اوجی کیف خوشیه جار اول کو افقاسا آلیه کرد تبی کنا و واندا مسئله سیاسی دا جدایی هبنجی لسر زمان گیشتن سر هف هاتن با هف و ایرو کامپانیه که دست بکرن از کامپانیه وکی که کاری که تکنیکی نبینم از به کامپانیه وکی سفربریه که نتوید بینم و اف پیواجو و به سبب کو هشمندیان نتویی کرد پیشتا هره هستن کردیتی خورد ببن آلیین کردی زیادتر هفام بکن دانوستندنی زیادتر بکن و کرد جی رابن سر پیان یعنی کرد بکن نوا حرکت بکن نوا ترگره یعنی امضا توپ کردن و پیشکش کردن محتاب کردان تشتی کدنه لی اف پیواجو سر خواه یعنی امضا توپ کردن چوندن هاتن زیارت کردن جبوی امبیجن پروپاندا کردن ارگانیزه کردن اف سر خواه پیواجوی که پر گرینگه جبو ملت بونیه و هم جبو خرطبونا هز هستن کردایتی لباکور کردستانه. بله برز بازیال است خوازم بلکه اوجی پرسکه تکنیکی بله هم پلتفرم زمان کردی هم جی تورا زمان کردیوان او ارگانیزاسیون کدوی کمپانیای ده بشدارن. لهر باجارن باکور کردستانه اوفیسین وان نینن. یعنی رولک مزنم بیجم بارکی گراند که وسر ملی پارتیین سیاسی کو ریک خستنین وان لگلک باجاران هنه اندامو آلیگرین پارتیین سیاسی ویج دنگدرین خوش آلیگرین خواه بخوازن یعنی پارتیین سیاسی کو اوجی ده کم کرنا امزیان ده بشتار ببن راست بیشک yani aliye لسر آنلاین هستانه tabi yani hun لدیاربکر جیت کارن سرانسر کردستان و دنیای امضا توپ کن لی بقناعت من جویزه دتر امضای روبرو مهمه yani hem جبو دانوسندنه هم جبو امبیجن پیوندی دانینه جبو مناسبته از اوی مهمتر ببینم هر چقدر روشا سیاسی لترکیه نباش بجی روشا کرونا جی اصلا که مزنه جی لدوی ام و عالیه امضای روبرو امضای شل بکار بینن اوجی وکی وگوت که لسر مل پارتیین سیاسی شخوی پلتفرم زمان کردی جه عالیه پارتیین سیاسی و هات آوا کرن هر چخاص نوها ریوبریه که مه هبجی سری دا به دست پارتیان هات آوا کرن و قناعتا مجی اوسایه کو پر زیرتر لسر پارتیان بمشه اموی کار ارگانیزه بکن
وەک مگوت ئەو ژی تەنێ پارتی jî vê îşî nakin qasî ku em dişopînin gelek alî amadenek û piştgiriya vê îşî bikin. Mesela duh Federasyona Kurd li Swêdê ji 20 parlamenterên Swêdî îmza wergirtiye ji bo mafê zimanê zikmakî Kurdî. Yani gelek dezgeh û dizgehene ku amade ne ji do ve piştgiriya vê pêvajoyê bikin. Ez wisa hêvî dikim ku sala 2021 wê bi vê kampanyayê biçe. Ev kampanya wê mora xwe 2021 xe û ez ji bo vê yekê jî vê salê salekê mühim dibînim. Netîca îmzan xala di duwan daye. Yani ev pêvajo serê xwe bi min pêvajoyekê pir mühim e. Ji bo hêza Bakur û tevgera Bakur ku zindî bibe carzî were ser xwe. Belê, hûn ê di çarçoveya Bakurê Kurdistanê de bimînin yan li diaspora jî meselen Kurdên li derveyî welat beşdar bibin weke we got parlamenterên dostên Kurdan, siyasetmedarên dostên Kurdan ji bo ku beşdar bibin wê tu kar û xebat were kirin? Bêşik wek min got nûha ew Federasyona Swêdê dest bi vê karî kir. Tamamê dezgehê me Ewropayê û dezgehên dost jî ebê alîkarî ji wan bixwazin ku piştgiriya vê îşî bikin. Belkî qonaxa aliyê Tirkan jî em li ser wî hûr bibin. Yani ronaqbînê Kurdan eger bi komî bi kîtleyî nebe jî wek hunerbendên Tirk, akademisyenê Tirk ku piştgiriya vê îşî bikin. Em dikarin piştgiriya wan jî bixwazin. Belkî qonaxek de em bişin hîn partiyên liberal demokrat re hevdîtin bikin ji bo ku piştgiriya vê îşî bikin. û tiştekê din jî îro min got ez car dî dubare dikim. Ev kampanya ji bo Bakur çawan mühim e her wisa ji bo sê perçeyê Kurdistanê jî mühim e. Ji ber ku ev kampanya serkeftina vê kampanyayê aynı wextê de wê tesîra xwe yekê pozîtîv bike li sê perçeyê din jî. Ji bo wî daxwaza me ew e ku dezgeh çapemeniyê, dezgehên sivîl, demokratîk û rêxistinê siyasî jî çavê wan heşê wan li ser vê kampanyayê be bala wan li ser vê îşî be ew jî bişopînin û hewce bike moral û teşvîk bikin ji bo vê kampanyayê. Derveyî hikûmeta Tirkiyê, Wezaret û Serokkomariya Tirkiyê yan jî Parlamentoya Tirkiyê li ber we ye yan biryar heye ku ev îmze bo dam û dezgehên navdewletî jî bêne pêşkêşkirin. Weke UNESCO, weke neteweyên yekgirtî û saziyên din yên girêdayî neteweyên yekgirtî Parlamentoya Yekîtiya Ewropa heye ev jî di bernameyê de? Bêşik êdî em wisa dunyayek dane ku meselê navxweyî meselê derve tevlî hebûne. Yani marim nikare bêje ev mesela navxweyî, ev mesela derveyê. Îro mesela Kurd, mesela Kurdistanê meselekê navdewletiyê û aliyê navdewletî, faktorê navdewletî gelek mühim in di çareseriyê da jî û em bêjin xitmandina vê pêvajoyê da jî. Ji bo vê yekê piştê qonaxek bawer dikim yani hem bo pêşkêşkirina îmzayan hem jî belkî bo agahdariyê ev dezgehê navdewletî yani hem Parlamentoya Ewropayê bêjî wek UNESCO bêjî wek Konseya Ewropayê û heta berê jî min got dezgehên sivîl partiyên demokrat, sosyal demokrat, liberal ê ku bala wan eleqa wan vê meselê re heye meriv dikare piştgiriya wan jî bixwaze û îmza jî pêşkêşiya wan bike. Yani bêşik êdî mesela Kurd li Tirkiye jî çarperçeyê Kurdistanê jî bê bandora derve bê aktorên derve çareser nabe ji bo vê yekê piştgiriya hêzên derve, dezgehên derve qasê hêza tekoşîna milletê Kurd jî mühim e û karîger e. Kek Bayram pirseke dawî jî ez dixwazim bi Kurdî bikim HDP beriya Kurtedemekê hevserokê wê Mîthat Sancar eşkere kir ku dest bi perwerdeya zimanê Kurdî kirine 400 kes wê tê de beşdar bin. Hevserokên HDP bixwe jî wê bi awayekî taybet dersê wergirin fêrî Kurdî bibin. Di nava partiyên din de jî weke nimûne di nava PSK de jî li ber we ye hûn pêvajoyeke wiha dest pê bikin ji bo endamên xwe? Belê ji xwe
partiya me da gelek civînê me komcivînê me daxuyaniyê me karûbarê me bi Kurdî dişe heta îro jî Kurdî dişûn û heta îro heta îmkan hebûn me bi Kurdî bikardaniyan heta em dikarin bêjin ku xebata partiyê da Kurdî zimanê fermiye lê tevê wî hevalê me ku Kurdî nizanin hene kadroyê me ku yek du jî bin Kurdî nizanin hene ew jî bernama me da heye ku em wan fêrê Kurdî bikin heta em duê meselê da îdaa ne xwediyê wê îdayê ne ku Kurdistanê da xada axa Kurdistanê da em î karê xwe civînê xwe komcivînê xwe daxuyaniyê xwe her karê xwe bi Kurdî bikin lê em Tirkiyê jî qedexe nakin yanî di metropolê Awropayê bajarên Rojava dibe ku lûr em Tirkî jî bikarbînin lê mutlaka divê derdorê me hevalê me Kurdî fêr bibin ha kurmancî ha kirmanckî zazakî ava divê kadroyê me serî da di jiyana xwe de xwedî Kurdî derkevin ku em mafdar bin xelkê jî bixwazin ku ew jî xwedî ziman derkevin. Gelekî spas bi rêz Bayram Bozyel cîgirê serokê giştiyê Partiya Sosyalîst a Kurdistanê ji Amedê mêvanê me bû zor spas.